bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Ke Executive Committee jong ke Khasi Hills Autonomous District Council hadin ke jing penbena ban penkelar right no ye ke majai hahima sora bat ka bala penlong ni khon ki hajar jong ke hima ban num tenan haga ar tari unai tung arajar ar pusau kira lej banya kendo yang CEM ke council uba penyait sing sim ban dawa na u badai ban weng no ye ke te ke jing penbena Kumban syukudo baka office jong ke Executive Committee ke Khasi Hills Autonomous District Council haga arpusau trik ujelew arajar arpusau kala penmi ye jing penbena bakat kum ke hukum ka bah haga arpuwe trik ujelew arajar arpusau baka Executive Committee hadin ke jing pej benia kala rai ban penmi biang ye ke Executive Order ka bala mi haga hanyotrik urempang arajar arpo bakat kum ke notification laong baya ka majai antip no ye ka kum ka raj majai kumbala pau hake Executive Committee Order kabala mi hake arfusan terik ujelew arajar khat kendai. Kajing penbena ban penkelar rat ye kemajai kabalong kawai ni kikat khayi bari kabahe bha bat kabahap hake hima sora kade kabala wan lingba kajing pan jing kentho ya kabala le hake lai potrik ujemang arajar arfusau deke isi jong ka council no aim ke hima sora upaim Freeman Sings aim. Kajing pan jing kentho ru kalong halor kajing ujor General Secretary kador barsnong majai haga arfu kentai trik ujembang arajar arfu saw persya usim sora halor kajing ai doler kendo iki bamdai ki khasi ha majai mat kajing tung chairman hakisnong hapo majai nakaliang kipat ke hima sora ru kila penpau de baong baka majai kade ka kat khai bari ka bahe tam bat ke hima sora dangshin kala shim ka jingkit khle ban peniat hi ye kate ka kam khai sha Bangladesh bat kumta kila mi ki jing kenno baka jing pen kala rat ye ka majai kade de ka wai pat ka jing mot jong ki badan ha ka bor jong ka council kata ban klun dot ye ki jing yo nong ni ban yo baha na ka kam khai bari ha majai nakaliang ba peniat sing sim ulaong bakani ke jingbo ya karat majai kalong bante lakam ye kerukam idoler kendo shiki barjela hagate ke bentang lo ka jingwan jong ban dawa ba ide ban weng no ya kan notification ba la penmi ka absorb trick uni benai ba matau benang no uni benai bala dem kalau ka jing ai rat kerpang no ya ka majai dan kaliang jong ikun ki hajar jong hima sorang ilawan ban ai da ka jing tho ya i CM kalau di dawaru ba ide menang no mardor ya kan ika notification ya karai menang no pendam no ya ika kenting rai ngapo ka senong majai ba nakaliang jong i ila akan syai hadin pengilih tai seni bah nakaliang jong i ila ong ba abede ba kan ika rai umsem ai bor ya ki majai le su ai tang tang rai tapi nakaliang jong i lengi mohon ya kata nakaliang jong i pen bor bi ban weng baik ya kan ika odar ke jong i jadi nakaliang jong i ila kun syai ong ba mentah kini kising ngam la benne ke ngi haban absuan dadap ka session hadin ka kat lai kat sautrik mah hadin ka kat sautrik insa aya ka rai abede ban pendam no ya kan ka rai ya kan ka notification ka baila pemi mai tingin ni ab ya kata ka ba mai la ong hadin ya ka session tingin ni ab kata kai ka pun kani ka notification kani ka stu order ka don na di arajar ko Kaya ko baka pi kumukuli ang sabi sim, untuk kiimbang ay kanil luksyon din sa fiyo. Untuk lang rat yang macam. Ki awal ya kat kendai, la yo ya kanil luksyon baka kalarai kemajai. Tingin ni kilang kikun kihajang ilawan banyak ki ini. Ilawan mekran bakam day bandang rai. Ka majai namar ba kahap ya ko himas orang. Di nakaliang jong apa ba ada isi yang iba tinggal. Ba ini CM lo ide IM jong ilaka lah ibuk no ekor dar jong ba ija sulah bala penim pat ya ka dar apa balong CM ba tinggal tindai nang tang le sangap jam di mentap kawan ki imbia baribu kelaman ya ka dar ka ba long CM po jong ba tinggal mentap de ka pol balong CM ba peniat penim yang atu ka ya ka dar ka ba mi awak ka ndai ka long ba penim no kontak tena kalian jungi ni persya jol baik kalau kan ini bah penggelaran itu nama. Boleh try ke daw ba penlong ni isi ban penimbiang ini ke stu order ko priyak menswa. Kita don iyo. Imkan syai nakaliang jong iru ke iong baik ba ikali don complain odon ba pau kamajai kapan em ya kan ni banong ra iong bamdon
Dia kata ngim syai ba, tengin apa ya kata ka hadin yang kata ka session, ya ba event sa aya karai. Mengitip ba ka mo jai gede. Ipoteng hati bentah. Berkri no itu bentah na kahima sorak. Ni kata nak ya kajing tiang kajongi kadon. Boleh dia ba kata namar ba hendai perpusan nang tiu dapat deki baik kejak berdua ki bahan song senong tim buai senong tiu. Ba kejak berdua jongi ki don tang 10%. Tingim tip ka ai kaplan. Isu thu syai ba kani kedai kaplan jong ki baik kejak berdua. Ladayo ban kurup no ya kamajai bakan lain no di himasora lesi kandon kajiyo nong nama tajung kita tena kalian jungi ngi persya halor kata bayo wan nong tai kli ban deki baik tidak mendil Piong ba hila kelis pang jai don kata komplit. Ndau segi don tribal. Kato kadon mo pun kata. ya kata nak kalian jungi kun kajian ngimtip ya kata kajing sisiate ham penpau kan lada kalian sili am itu kata ham kensai ham penpau Nenek kalian jungi ya kita te ngimtip nama ngimdai mangi ki pasong ko office jong himasora ngimdai mangi ki nong tre hantu ngimdai tang kun kajian dingi iya kan itu pikison te kapan bitar ya ki kun ki hajar do himasora Iksin jam ni hikmat ana caba. Isi gaya hikmat. Ngkat begini gitu. Coba. Benek baik biar kata kamajai kumara. Ya, nak kalian jungi ingin saya siang meeting ketik hadin ba ngiyo ya ladang ngiyo ya kejubab kapampun. Nak kalian jungi du minum sangkai. Ingin persiang pada kanu kala kang tiban bu dikilat tinggi betat JP. Tiba kam tegit. Ni ibu kalau ada. Ya kajing peni mo. Kaniang yang peni sing don ki bakam peni kamdom don ki handai ka jajai kan bakal dolong e dekat atak kamlong hi. Bila mbata ingi sponsor kan haswa tu. Lumar kajing rata. Kami hi mo bakal di point. Ada we muhun. Bisa mi hi kata. Dari ban ong ba kandadan he ka ba jubor kamdan. Apa ni kalau masalah nomor bang sikit dari cakap itu kita bos kami sekundang. Saya kira gemar kan. Apa itu? Itu kalau gemuk sudah mesti. Ya kesurok nomor hang tu kadai kesurok ka ba 4 siang rong 4 siang ai. Ndai ka himasok rahi. Kapan bahali lay tu kesurok nak kapor sekapor. Pembolong mata kesurok ka biang. Belishipun ya Piki reporters te mentakasngi kalau don kaji kendo apa dengka yang ka dis council bat ki kun ki hajar jong ka himasora habaide bakini kaji kendo kadantang iwe hi subject agenda kata halor ka notification ka brang shumi tangshen haka apsau tarik uni ujelio nak office jungi ban itu ya ka majai ban itu biang ya ka majai kumkaran namar ya kan ni la itu nadu haka notification jong arja ka kendai ya kan ni karat majai hapo jong ka himasora kamut ba la itu ikarai bakan long lakajong lani bakan yo lakajong ka ilaka henry karai ka hap hi hapo ka hima namar haka sinshar tunrai ka bengidon hari khasi ngidon kata ka lai benta ka kom sinshar ka hima karai bakashnong te dandu bat buntli ki mat ki bakong sangbha ki bangi notify haka ar sau tarik ujelio kamtam haka beidei ka hima sora hibro kawe nadu kabor jong usim bonamla ban suai pathar ki NUC ye ki bar jela ki bon khayi kabaar bakin ai dulir kat bamon dulir khindo kat bamon ye ki bar jela kamtam ki bam deiru ki hasi hang tepo majai dia kan ni ngila pen scam yang dakanika notification jong ar sautari ni jelio te karat majai ru kahap lang hakata kendon te kamut pat bangi ai rai majai nangi itu katkum kan notification ba kan dei no kabor sinshar lakajong haka bakut hi la kumbalong mentau dang don tang acting soda lada dei ban hab ban yakun election biang hab yakun henry hab bakut hab penya election hi da kahima but hab ai sanat yauni ba syajit mal da kahima de kadon ngaso ba kajing kendu kajongi kalong kababiang mutasni baki kun hajar namar ba kanam don kajing suthu bakla suthu bahadin bami kanika notification nakaliang dis council
kilak bon bah ki ba phone yang ngiru ki seng balang ki seng ba per ki kunhun na ki kun ki hajar ki rirang ba ki longkemi ki samla ki la phone ba balik aja kum ni tangala pensuthu kat bala nreda ka jing kundu menta pa kala na khamsha shu te kata di ka jing thumu ka jongi na kaliang council ni thumu be ya ka babaha ndai bangi don da ka wei pa ka jingmut dese henrei ka imbiang ini notification aja ka khandai ka dei be bangi kwa ben scam ni ka sinsha khadar jok di masora te ba kumju ru ban te lakam ya ka rukom trikam jongki sim bat ki jongka executive darbar namar pilai ke jing sha complain ke babon ji sha ujor halo ke jing yo dulir khndo ki bar jela nene wat ki bar riru ki bangi mlak mentip te ke jing yo NOC pathar ini te na kata ka daw na kalyang jungi ni hab ben perking shu limba ka notification te ha ka bidi ba ka jing dawa pat ki khun hajar na kalyang jungi ke ke bangi kran mene kalong ba ni pan por naki ailat yangiru bandang exercise shu ke ka babahatam ka bangin le habide kanika jing dawa ka jumki te ho kamdei ka basuk bakiwan mene ban aikot ba mentah hingan shu rai dakumtai lene ban rai ban weng no lene ban penne kata kamdei ka ba sup ba mentah ring la pan por iki ngiru mentah dang penkre se ka session jong council le se hadin ka session ni la ban ya penbaik di habide kanika jing kwa ka jungki kum ki khol ki hajar kadang kum CM nila hiar sethi bat ngilap bun ki ba jing bombyang hoi ngam keno ya hima kamdei ka basuk ban wengi kini jing kabala don de ki post nem tang shi klemat henry ngin ya persyang menitrelang kum ka council kum ka hima bat ki khon ki hajar te hakabidi ba jing khnra ka jungi trading license sethi ngilap ba ki babun ki dekhar ki ba pentulun ki kam khayi jungki klem ki kot kisla ki babiang ya kani ru ngi susi ba bat ngilap ru ki don ki dulir khandau ru hakipor ki ba kham rim kham chwa la ai da ka hima ye ki bam de ki khasi te ngangas ngo ondang la puli ya ka file jong ka hima sora de la page la bishar benya haka ar hajar ar phau la pendu no yakini ki kendon bente lakam yaki hima tengah ngasu kum ka dis council ngidei hiban pej ben khmi yaki hima tengi bu biang kan ni kendon ba shwa ban ai nusi phide ben bishar bha phide ben ra ek darbar jong ki kun hajar shwa ba phin ai dulir khndo yano phide ben ra apo ka darbar jong ki hima kata kan long transparent kan te henrei ban shu ai dulir khndo lada deyu khasi khara tanga comment ngai ban ai ya u bam deyu khasi talong ka kata bahake kadang ga por kani ka order henry yengi ba penmi ikini order but yi kita ki khun ki hajar ki bansa puli kani ka order notification arja ka khandai kinsa ai khublei kerpang ka dis council baling ongom ta hapo ni ka notification arja ka khandai ngila download baru khot ki kendon ki ban te lakam ya ka jing trekam jongka hima te bat kajing itu ekara ru la don lang hangta te hakawai kalyang ladangi let's say dengi kran ya kawai pak hima kiwe kira kumeneru pentip ipi napo hima khairim khat artli kira kiwan shengi ban kerpat bangin itu eki bahkan katakan riti dustur tebat kiwan khat arraj don kira kibla du no ya karaj sinsyat don no kibla du no wat ya karaj lekniam te kata di kamram jungi kum ke council bala ibor sik schedule bangin pen scam ni ban itu iki bakin yang nani syakmat bat kini ru kamut bangi itu iki kum kira bakin like no nak hima khairim ni itu iki kum kira henry habakut ki hab hipoka hima khairim ita inuksai banga ai habede kiwei paki